teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Ayo kita buka teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, di sini tamannya indah sekali ya teman-teman. Wow. Kita cari ada apa ya teman-teman? Ada apa ya? Ada apa ya teman-teman? Wow, bagus sekali teman-teman. Wow. Ada apa ya? Wow, ada boboiboy petir sama Yaya sama boboiboy angin sama boboiboy apa itu tadi ya teman-teman? Sama boboiboy api sama boboiboy gempa teman-teman. Wow, ini angin, gempa, angin, api, boboiboy Yaya sama boboiboy petir teman-teman. Wow. Ayo kita cari lagi ada apa ya? Wow, itu ada boneka boba teman-teman. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Wow, kita taruh. Kita cari lagi ada apa ya? Wow, ada toy teman-teman. Ada yang warna merah, kuning, hijau, sama biru teman-teman. Wow, wow, kita ketinggalan teman-teman. Biar sama hijau teman-teman, ketinggalan teman-teman. Wow. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Ada apa ya? Ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada Upin dan Ipin teman-teman. Wow, kok Ipinnya paling gede, Upinnya paling kecil ya teman-teman. Wow. Kita ambil, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya? Ada apa ya teman-teman? Ada apa ya? Wow, di situ ada ondel sama ondel topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, bagus sekali ya teman-teman topeng ondel-ondelnya. Wow, kita ambil, kita taruh di sini teman-teman. Wow, banyak banget ya kita temuin teman-teman. Wow. Dadah teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan ditonton ya teman-teman. Dan di like teman-teman. Dadah, sampai jumpa.